Bir ele olan bazı ölüp kaldı. Aradan 10 yıl ötüp hayırlı sırap cennet götürüyorum. Fiyola, bir yakşı bir zaman değildi. Balam ölüp kalandığı bol basattım bana. Uysal vermek, fiyolanı bilesin dedi. Ben de kaynene var. Biz uğraşıp gidiyoruz. Bir de talaşıp gidiyoruz. Bir de bakırıp böyle kovalap gidiyoruz. Bir de böyle kaytıp geliyoruz. Şundaydı. Men baldarıma boluşa albayım, kayneneme boluşa albayım açıgını aytkanda. Maga dele kıyınçılıkta hazır men ek komnat men hazır köpçülük men bayamda kılış. Fiyola bana şu yerdi bergen. Şu halim gitse şu Uysal aldı dedim. Şu hiç bana çok. Bizi kaybını karavay koydu. Bana karavay koydu. Bizi kiminiz bey. Fiyolan koldan. 50 жаштагы Гүлбайра эненин жашоо тиричилиги туурасында сиздерге баяндап беребиз. Гүлбайра эненин аз болгону бир кызы бар, 6 небереси бар экен. Социалдык жактан аз камсыз болгон, муктаж үй бүлөлөрдүн катарына кирет экен. Азыр сиздер көрүп турган дал ушул үйдө жакында эле бүтүрүшкөн экен. 2 комната үйдө атайын салып, ушул жерде баш калкалап жашап жатышыптыр. Бул жер Ош шаарынан өтө деле алыс эмес. Ошо Гүлбар айылынын четиндеги жаңы конуштардын биринде. Дал ушул жерде азыр эне неберелер менен жашап жатат. Бул эненин негизги эле максаты ушул күйөө баласынан бөлүнүп, бир бөлмөлүү болсо дагы баш калкалоочу жер деп суранып атат. Азыр өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кимсиз? Бир аз катуураак сүйлөй бериңиз. Мен атым Гүлбайра. Бойго иштеген балам бар де, Турдубек Кубаныч деп, айрал фонддо кайрымдуулук фонддо иштеп өтүп кетти. Арадан 10 жыл өттү. Балам деди жакшы карап жүрөт деди. Асма болуп кетип калды. Арадан 10 жыл, 15 жыл өтүп кетти. Мына кең сайда şu өзүмчө жашайын деген оюм бар. Мына арнал неберемди багып алгам. Ошол балам деликине ооруйт, пенсия албайт. Мен деле пенсия албайм, Мургаптан болом. Кызым болсо Кыргызстан, мен Тажикстан. Жалгыз акам бар дейм, бул өздөрүн менен эркек адам мен. Балачкасын ашынбайт. Мургаптык кыргыздарсыздар. Мургаптын кыргыздарынан. Ошондо гражданин Тажикстан болупу? Тажикстан. Канчадан бери бул жакта жашайсыз? 20 жыл болду. 20 жылдан бери документти өзгөртө албадыңызбы? Өзгөртө албадым да. Паспортум Тажикстан, кызым Кыргызстан. Эберке мында жана мен келмей, мындаки. Эми кантип жашап атасыз? Жашаган жериңизди көрсөтүп бериңизчи. Мен жашаган жерим мына жер, мына күйөө балам менен кызым менен, Кудайга шүгүр, күйөө балам бар экенин дагы. Ичиңизди тааныштырып берсеңиз. Жашоо тиричилигим мен мына ушул кызымдамын, Кудайга шүгүр, мына күйөө балам колдомун, арналык өз мандабикке үй жашап бөлөк жашасам деген оюм бар. Мына үй күйөө балам үй, мына арнал ушул балам багып алганмын, Мехмет. Атым Мехмет. Мына кая өтөйүнбү? Киресиңерби? Кирели. Кирели. Кирме. Устачмын. Бул 2 комнаталуу үй экен да? 2 комнаталуу үй, мына небере, мына кыланды, киги. Мына ушунда жашайбыз. Бул неберелериңизби? Аял фондунан Айжамал деген келин кетип, мыналарды алып кетти, мыналарды алып келди, мыналарды алып кетпеди, мыналарды салды. Жакшыбы? Салам. Килер жакшы болуп калды. Жашоо кыйын эле болуштат. Күйөө балам колда, мисалы күйөө балам билесиңер. Күйөө бир жакшы бир жаман дегендей. Өзүмчө үй жашап алып бир чыгып кетейин деген оюм бар. Мына ушул жерге ичине чек берди деп күйөө балам үй салып жашап. Мехмет бир экөө жашайлы деп жатабыз. Ошого эч акча жок, каражат жок, пул жок. Ошо мени көргөн Садыр Жапаров болобу, ким болот жардам берип. Bir ele olan bazı ölüp kaldı. Aradan 10 yıl öttü. Asma bronkit menен. Ana o zekiden de koyup koyganbız. Balam dedi bari bilse gerek. Kayrımcılık bu fondda 15 yıl işlep жүргөн Турдубек Кубанычбек деп. Sonra aradan 15-20 yıldan beri şunda oturam. Siz pensiya albaysızbı? Pensiya albayım da. Pensiyaga çık elekmin. Pensiyaga Burgapka barayın dесем жол кira жок. Bizde жол kira kımbat 3 000. Barıp gelişim 10 000. Hiç akça jok, akçadan kıyналдык. Садыр Жапаровтар мага жардам берсин, кайрымдуулук эл журт эми. Бүгүн жумадан азыр келдим мен да. Жумага сиз мечиттерге барып кайыр сурайсызбы? Кайыр сурап жан өткөрүп жүрөм. Мечиттерге барып кайыр сурайсызбы? Канча таап келесиз? 500 арадан салын алам, пияла, неме кылам,
Tiricilik bir gün yoğurup kalan, bir gün sıkıp kalan, putum ağrıydı, kolum ağrıydı. Hem meşitke çıksanız özüңүздүн тиричилигиңизди özüңүz кылалап турбайсызбы? Özüm kılan menen hepsi bana üy yok da. Üy yok jagından ede, şu üy balam ölüp kalgandığı bolbos sattım. Üy salıp bermek. Balam da şimdi yürüp ketip kalgan. Asma biron gitmeyip. Sizdi bul жакта күйөө балаңыз урушпайбы? Жок, урушпайт. Kүйөө балам kızım uruşpayt. Ne uruşat edi meni? Бирок эми ниетиңиз ошо бөлүнүп чыгып. Ниетим эми ошо мехмет бийди багып алгам. Шону менен бөлөк чечсем десем мына күйөө балам да чек берген. Ана şu жерден салып алым каражат жок. Такта жок дегендей. Шону аракет кылганга адам жок. Hiç bilanç yok. Yetişmeye kaldı. Böyle şöyle bir eleceğim var, Murgap'ta ekeceğim var, Murgap'ta da şahit olur. Alız. Мындай Кыргыздын жарандыгын алууга, паспорт алууга аракет кылып көрдүңүзбү? Hareket kıldım, bir bassam 5.000 deyip, bir bassam 10.000 deyip. Anan hareket yok, akça yok, pul yok da, pul olmasa kıyın ekin. Pul çoğudan kıyınaldık yok, pul ele olmasa belki, pulun olsa ele kayda olsa. Şul, beni Altın nevreğiniz var kenece. Altın nevreğiniz menен azır 2 komната үйдө мындай батышпай азыр кыйынчылык болуптур да. Kıyınçılık var, balдар çoğuygun. Kızıldaşı, bakırışı. Yemin ne deyin başka? Sayılar yok. Balam olsa beni asırap kalmadı hemen. Bu taktaga yazılgan men peşene. Balam da 18'e çıkkandır ketip kalgan yaş ele. Men şu üy jaktan oynanıp oturam men. Üy yok. Жолдошуңуз эмне болгон? Жолдошуңузду? Köymet gittin 20 yaşında ele. Ona bir yönüne жүрüm. Balam kızım 5. klasa kelgen. Moşka kelme 20 yıl oldu. 20 yıldan beri tütün bulattık. Köyü olan kızım menen can saktap. Yaşamay ortam kirgizbeydi. Jene öz cevap. Эмне тиричилик кылдыңыз 20 жыл? Эмне кантип жан бактыңыз? Süs satıp, muş sağıp. Bunlar gül vardı. Metrayın uyunu sağıp, koyunu sağıp, şular tağam bulup da. Metrayın tağıda künöt görüp yürgönümüz. Aradan 10 yıl öttü bana kız çoğayıp ketip. Kızım menen köyüolan menen altın evreli olup yaşap kaldık. Kudağa şükür. Şunda da hemen dağıyla şu özün görün bolsa, uyun bolsa deydikin. Hiç kenin bölük bolsa. Bir piyade çay içsin de, bölük çay içsin de öyle etkinsin de. Ana şolanın başka ne deydi demeyeyim yaşıyorum. Köyüolan cerdi bergen. Çünkü karadat yok, akça yok. Sadece japarlıklar bolsa, baylar bolsa bana herdan kılı üy salıp verirse yaxşı olur dedi. Kolumdan kelbeydi. Kolumdan alıp ketdi, kuş ketdi. Balam ölüp kaldı, 18'e çıkkan bulan. Dirasiyaga bir kadar iş gelmeyin. Orus dil bilbeybiz, biz okugan emesiz. Men de Ataköy'de öskönmün. Babam ötüp ketdi, atam ötüp ketken. Kırgızстанга kantip kelip kaldınız siz? Tajikistan'a. Tağam menen kirgenmin de. Gülay dep, metrayim dep tağam var edi, Gülay'cim var, şular men ketip kaldım. Onlar gül vardı turuşat birlikte. Nasip eken kızım managa tiyip. Aradan 15-20 yıl oldu yaşap oturağız. Tağımından şu salgan köy olan bunlardı. Salıp şu yerde başka da akıllı oturağız deyim yaşap. Şu bir komnat alуу bolsa dagı özüm үйüm bolsa деп атат экенсиз сиз азыр. Bir komnat bolsa da үйüm bolsa. Абнол жерге ким жатат? Munda kızım benim köy olamışlar. Biz o yaklaştığımız. Sovet Münay kız. Anan yerin başına varken kışta jardan berip ketdi, kiyim ayak alıp berip ketdi rahmat. Deyim Allah razı olsun. Şulardan aytып keteyin. Kışta kıynalıp oturganımızda hoş birinden kömür berdi. Bir kap. Kiyim ayak bergen derdi balдар kelip. Sizdin komnatаңызды көрсөк болобу? Bola öyle de. Жа. Mehmet dana. Sen kayaka gitti. O ne çıkıyorlar? Mehmet. Bunday. Bundan getirəm. Ayar kontudan gelip bunlar. Akmarandakiler alıp get berdi. Buröler alıp kep berdi bunu da. Geldiler alıp get berdiler bana. Özüme. Kızım çocukları badladı. Elder töşөктөрдү алып кеп бериптир. Alıp get bermişlerdir. Kışkısın жылы өлөбү бул жер? Жақсы эле, жылы эле. Mınalar alıp get berdi. Ayar kontudan Akmaral, Aycamalı jeler.
Kızlar geldiğinde gilen de alıp gelip verdi. Rahmat Allah olsun. Үйдүн içi soğuk emesmi mi al jakta? Yemi kalaylıkta kömür yok. Ya, kömürde yok. Çıkaçıyla kalayız. Onu hem kitebim oldu alıp gelip vergen. Muhtar eke. Şu yerde gün geçiriyorsunuz da. Aa, şu bir gösterip yatağız yemi. Ben Geliyorum. bilgen bolsa. Bana da olsa özmeli ne bileyim. Bunlar yolan sarıkçı oturup yaşap kalanımız. Keçede sivet düzüp getirdik. Büyük ne bekledi, ulatı, saat kamarcı olan. Ушотчик mi? Muşot diyor. Үйдүн сырты şu 2 bölmeli. Şu 2 bölmeli үйdө тиричек кылып башкалык кылып жатышат. Yolan da filasında tıkıbılık bir yaktık bilik. Bakıl. Bu ne 15 binde kütürgün. Bir kişi var, kütürgün. Şu karşılayan birilik mi? Эже, эми сүйлөп койсоңуз ушул жерден. Сиз нелерди кандай кылып кыялдынасыз? Кантип ойлоносуз? Кантип жашагыңыз келет? Ben hem kıyaldan namaz okup 5 vakit namaz okuyayım. Allah'tan sonra oturamıyorum. Bana rüy saat berse el cürttü. Ketip kalgan olam ben peyişti. Başka öyle yok. Sağ namazını da okuyayım, keş namazını da okuyayım. Bir yaka çıkar bana. Bir ne bileyim bak olganım Mehmet'ti. Mehmet'e göz bölük geçitsem diye oyun var. Yani böyle kuyu olanını bilesin ne dedi. Bazımızda kaynana var. Bir vuruşup gidiyoruz. Bir de talaşıp gidiyoruz. Bir de bakırıp koyuyoruz, kovalap gidiyoruz. Birden bile kayıtıp geliyoruz. Şundaydı şöyle. Balamday bolboydu. Anam şu жақсы үй болса, өзіңізчө түтін булатсам деп. Yola bana şu cerdi bergen. Şuğa halim gitse şu iş alıp aldı. Hem şuğa hiç belacım. Oyağım bir yağım silmalar öyle balam öyle oturamıyor. Kovanç. De öyle. Koca kilinde kalıp kalan balam. Asmede bronkit dedi. Ötüp gitti. Aradan 10 yıl öttü. Yüce olayım şöyle. Ben körgün bilgen sertifik yapar sertifikler olsa. Baylar olsa bana şu birer çarkıp büyü salıp versin diye. Başka ilacı yok. Allah'tan sıra öyle oturamıyor. А сиз күнүмкү тапкан каражатты эмне кыласыз? Акча тапкан чаап келип. Akta şu büyüğü fetet. Produkta. Produktu, deri, onday. Ana murgakka pasport karayın desem, çok kiracı yok. Bize 10 bin barışı kayıp gelişi 10 bin murgakta da şu kıyınlar. Oyaktan akta salga desem salbaydı kendini. Oyaktan cidden yetmekte oyaktalar da. Alınız yolu. Sonra başka ne dedi demeyim. Allah'tan sıra bana rüysalıp vereceğim var sıranı. Yeleken dürtteken demiyor. Yel manaşkı yel tüten görüyorum. Yenen görse de. Ama şimdi bu Allah'ın işlemi. Жалғыз электен бар, бізге қайырылбайды. Денебіз бізді кіргізбейді. Әкем де келіп жардам беріп кетсе болады деді мұны. Қаяқта акаңыз? Әкем Таласта Бақаятада. 2 kızı var, bir balası var. Balasının adı Ömke. Bizde kelbeyip, çalsan çalva deyip. Erkim özüm benim. Köy olan kızım benim. Жашооңузга көп эле нааразы эмессизби? Yok, narazı emesmin, niye narazıyım? Мургапта барып жашасаңыз болобу? Ал жакта ата энеңиздин үйү барбы? Atenem үйün satıp gittin dersen. Erkem satıp gitken. Toplamışlar, tanış sattık. Sarkın oldu da tanış sattı, onu göçüp gittin. Bizi Karabay koydu, bana Karabay koydu. Bizi kirgizbeydi. Şimdi köy olan koldanın. Qancha bir tuğansızlar? 3 kız 1 oğul. Ekөө Tacikistanda. Ekөө Tacikistan'da, Erkem Talas'ta, Bakayat'da. Baştan bizi çakırsak, ne yapayım, kirgizbeydi, çalbaydı, bizi kattavaydı. Çalsak çalbağladı. Erkem biri jardan berip koysa olur dedim. Ооба, аты фамилияңыз канча жашта сизче? Men atım Tayeva Gülbayra. Qancha жаштасыз? 70'im de. Elke çıktım. Мына азыркы энебиздин күйөө баласы экен. Азыр балдары бул жакта иш кылып жүрөт. Ошо күйөө баласы катары айтып койсоңуз, азыр жашоо тиричилиги кандай өтүп жатат, кантип карап жатасыздар? Өзүнчө бөлүнүп чыксам деп максат кылып атат. Эми өзүнчө бул максат кылган себебим азыр менин балдарым деле чоңоюп, азыр бул өзүнчө жашагысы келет экен. Менин үстүмө 6 балам бар өзүм деле. Балдар менен кичине батышпай баягындай болуп кичине айтыша кетишет, жууруша кетишет. Же мен
балдарыма болуша албайм, же кайненеме болуша албайм ачыгын айтканда. Ошодон мен не кылып, мага деле кыйынчылык да азыр мен 2 комнат мен азыр көпчүлүк менен баягында кылыш. Ошого максат ушул ал жерден кичине жер ажыратып, ошо өзүнчө 2 комнат кылып, кичинекей чакарак кылып туруп, үй салып берсем. Ушу бош турган жерге? Ошо бош турган жерге ошол жерде чыгардым да, мен өзүмдөн бойдон ушул жерде 2 комнатка өзүнчө кылып берсем, чакарак кылып туруп. Ушудан өзүнчө бөлүнүп жашаса, кичине өзүнчө бак не болот экен. Мен айттым балдарыма айттым, акыл мен бир баламдын ошо багып бериң, сизге майлы берейин, сизди карасын болуптур. Ошо максатта не кылдым, анан бул өзү бир уул бир кызы болгон, уулу өтүп кеткен да. 97-жылкы эле уулу өткөндө 4 жыл болуп калды. Уулу өтүп кетти, азыр кызы ошол мен менен чогуу кайненем ушул почти биздин турмуш курганыбызга 16 жыл болсо, мына ушул үйдү салганына 3 жыл болду да. 3 жылдан бери азыр ушул үйдө чогуу жашайбыз. 13 жыл ошол квартирада буякта биякта жашап жүрдүм. Биягы Бишкек, биягы Кызылкая ишим менен кел максат ошондо болуп жүрдүк. Өзүңүз эмнеде иштейт элеңиз? Мен өзүм столойлордо иштечү элем. Столойлордо бааны тоорчулук кылып андагы иштечү элем. 3 жылдан беркиси өзүм кичине ооруган эснемден азыр оор жумушка өзүм жарабай калдым да. Оор жумушка азыр доктурлар мени запрет кылып койду. Азыр 3 килограммга чейин. Азыр кече өзү бир жума болду больницадан чыкканым, ушу жерден Бишкекке анализ тапшырдым, понедельник келет деп. Ошол максат ушуну өзүнчө бөлүп чыгарып койсом, ошол ой менде. Эмне оору мен ооруйсуз? Мен гепатит С менен оорум. Гепатит бар да мен. Оор көтөргөнгө мүмкүн эмес, э? Болбойт оор. Ушуна 3 жылдан бери ушул болуп калды. Так 3 жылга чейин ки кылган даражаттар ушулар да, 3 жылдан бери токтоп калды менин ишимде. Мына забор, побор ишин айлантып кылып, кичине не кылганмын, 3 жылдан бери кичине ошондо токтоп калды. Эми Кудайга шүгүр жашоом, эми өзүмө ылайык, эми кичине болсо эми үйүм бар, бала чакам бар, балдарым өзү ушин интернатта окушат. Жумасына бир алам, бир жумада бир. Азыр эми өзүңүз иштебейсиз, аялыңыз иштебейсиз. Доход каяктан? Доход келинчегим иштеп калат, анан мен мына кичине гана машина менен баягы кичине аякта такси кыламын. Ошо оор жумуш, такси кылып. Ошол бизге ошол өтүрчү, балдарым ушу пособиясы бар. Ошо балдарым ар бир балам 4,5 мың пособия алам балдарыма. Россияда эле, Россияда 3 ай болду келген, оор бакыр күчөп кеткенде келе бердим да. Россияда 1 жылга жакын иштедим. Анда кичине охрана баягында кичине такси кылып жүрдүм. Кичине оор күчөгөндөн келе бердим. Ошол себептен максаттан келгем да буяка. Эми ушу менин максатым ушу кайненем ошол жерге чыгарып алсам, ушу өзүнчө жашагысы келет экен да, отуруп алып. Кээ бирде балдарым менен урушат, кээ бирде баягында болушат. Ортодо эле баягы болом да, арасат болуп калам. Же балдарыма болуша албайм, же кайненеме болуша албайм да. Арасат жолдо калып калам да. Өзүнчө өлтүрүп койсом, кирип чыгып жашап жүрсө ошол деген ошол максат менен ошол да. Ошондон кайрылып ошол. Рахмат. Аты жөнүңүз, телефон номерлериңизди, аты фамилияңызды айтып койсоңуз. Менин атым Кадаев Советбек. Телефон номерум 990 менен 82 0007. Анан дагы бир номер бар. Элсом 558 менен 08 88 51.